Rokno khulumkha. Khulumaya farwa. Good morning everyone. Okay, I see ang tag tewasa social media ma phai mani ke ma si. Kaini topics no tewinya ang share khaini bang ma phai jamani si media through se kya. Tei jotono hambai je oro media ni bakti kya ano message share khaini bang ano chance onai no. Tumani hunba je 16 incident no 16 December je ar jaga bo bulai tolai nglai mani human rights day lately TVF by conduct khaisung mani salo boni yagolo ani teni dino ani audio record kisa viral ang thangka ebona share khani pemani hani boni 16 no jengka apro mani yagolo aro bulai tolai ka bamang laila boni pore ar jaga poilas kan sini TVF ni baro no buzaka tawzaka boni pore ngai Bubagra bo thangene aro control khaibika ei sorry bo saika Bubagra no bo kisa misa dakka saka khaijaka situation hayang tongproba omai ke khaine ro bo belaini saya te kaisa kau ke mai sitabo anje hagang mani pore Bubagra te koino nei suega e sai thangeni ya golo sesi lama ode ba thagene tawja baika buja baika angja baina gari tokruja baika ठीक ne bone next day ni bo ke tangpika haine jaga jaga bo kasawai nai buja baila ha nogrok tokruja baila ha omai na Gya pro bahai ne same day 17 mo boni tenya iwe ani nok bai sini kilani GS Sanju Jamatia boni nobu eta khaijaka boni bui no bulai kha bono buzaka no ro mo khaijaka kya ang bahai ne no khaijak tong pro kena ang bo no apro kri ani phataro ani doli no tomani ya bahai ke sahoja kena bo ani group ang message kaisa roka je self ni jeni self defense bangai dati phedi jotona borok mang de sak bai sak de or ba thai kosolai ni musulang tuma tane busi bai ang baila dati phedi ne ro ni jeni self defense bangai ma kyam voice record kaisa roka ye bono tak tv ne especially bo bera ni viral ang tong social media bo yang bono tawo ang sune share khai musu ang bono kubai ni first ni ani voice je tongmani ala kubai ne phiaba tei ungklo khanai thanga ke ang aro ani bung namani bang advantage mawi nai bui video aro edit khai roka audio no edit khai nai video mo khai viral khai roka ye bono nang tak share khai ni musugo ani logero ani kabama ani sinja intellectual borok ano call khai roka tomani ningla ha ke salang aro ni voice sing so yable borano khanai nagra di kam ke tutele ang khanai naga sakang mo to ठीक na last ke aro edit khai sakto ke mono tutele nang sajaglia Teman mana sak bai sak jeng yak si sulai ta man nai ba mang samanya je jaga wa hatai do phani bangai si khainai samong ni je baklai mani mo totally na oro misguide misuse ngai tong ha teman mana third person ke sarma jaro boi ko man ma ki keving songai tong mani bangai ne ga ga na tak ma sanai te ma ke viral khai jamani poren ke ang oro sung samu so ma ani totally ani audio recording so ya ke phai tak ani bangai ukong na te ne ang Bubagra bai mi aprobo saka Malai koks laika bano ringho ka bono no ken bano kol kha golden bo bano mane sik hain to thong jali ana bano ringho ka ang malai ka boy ang positive ne message hoja ka chumani ba Bubagra ban ani relation ti pramota tong thung ti biap tong thung bon si sakang pan sin relation kaham tong mani je silong tong ai front min sang na dia freshers meet na dia silong mong sa rally mai ke sang ngai khalai tong mani ke as relation ka no bakso buso video audio no ani group no take se group pathoi ano gaddar khai jaka mai ke mane oro bising mai ke editing khai nai mai ke khai samane mo totally saya ke bai na tuina ngulai ni ro problem nai tabo Bubagra bai ang kok salai mani tama kok salai ka te tama bo boni positive response ka ani asung ang koi nai joto takuk te bukuk songno ang aro self defense bangai sa ang dati phedi hu bono totally ne ro sak misunderstanding tana di ni self defense pro joto no ma hunai joto no omai attack khaijak tong ke joto no omai ma humani jora tong ni bite dong mai ma humani jora tong ani ba ang ma huka phia baro asak ke edit khai nai oma ke khai rojang nai ang sia to man ang belai ni sida ni bangai ni omai ke ang khaijak tong ni rok joto no khanai na di mo social media ni tarap se ke ang jodi sida sada insan yang man ke ang jodi bai ke hungoi ongklong ti ni bai guideline do ne ang ko ma danga omai phanang tong ma ko ani omai mungsa in mentality kari ang te hani bangai na Bubagra bai thang malai ka te omai jodi omai ngmani bangai omai ke na sangtin tirprasa tabu yak si sulai omai ko walai bulai tong lai ngai tong ka ke asung na sanai ang joto no ko ni sak bai sak ek ngla ang tong nai ya ba
sak bai sak ek nya omai ke ni ro sak bai sang bulai nei sak bai sang kenang lai nei sini borok rap khaijak tongo sini borok buthar jak tongo mother khaijak tongo sal sal sapong hopong ne himane hayang tongmano ke ni ro koisine sia phiaba sak bai sak ke omai ke nglai angbo apro o incident 16 no angbo jodi aro bulai nei toklai nei sikang ke tani thangnai ba aro ha bori jrai na tei ang tani thangnai ba omai ngi thangka omo third person ni borok third person ni samung si mo ke je khaini borok khaimani bangisi ban totally is Bubagra bo belai ne lasis saksana lasis jagai belai ne bob kabui betangka ke omai ke sang bosuk din le corruption leader ni mangnawi na sung ni conspiracy ththung tonglai ni hno oroni leader mang ni mak thtongo killa area ni je bohai mo khai tongo sibo borok tini ayang ni alka party yakawi oroni Bubagra ni party go tibra motho join kebi umai khai tongo sibo please immediately stop khai di umai ke sini borok ni suk ta thung si public no bohai je conspiracy or tobai tongnai ro ani tei relation Bubagra ni bai kaham na tongoi thanai tei tak bo tongo kaham na tongoi thanai bohai na ni ro just conspiracy khadi ana tei mo khaimia boni proof ni rok tabo o video nungnai asuk sawi na ang jotono hambai sak bai sak oro yak sulai sak bai sak na oro alka party thungai omai ke bulai tolai ingman jaga o ang belai ni laika tei mai ke ang tei naiwan musuklia sak bai sak dera laiman jaga buthung ke sang je jaga phan tongsne omai buthung ya ke ang tuma TPF tuma IPFT tuma INPT tuma Twiprasa kois jaga ang tei kri amana ani last message te ang kois jaga tongya ani online ne tini nismi ang start khala je angmani angha je ano haya khaijamani khaijama ta totally tini nismi am fully stop khane amai sam je dino salsa je dino thansang pina again ang apro tongne amai oroi poroi amai sak bai sang ni kenawa ang kri je dino je mu phan thansang pina ke je phan paksang pina ke ang amai tongne ya ba amai salo ang te kri asuna ani last message jotono rojawa hambai सबसे पहले गोल्डन जमातिया हम इसको शिलोंग से जानते हैं ये पहले भी हमारे साथ बहुत दिन से था बहुत बार मिला भी है पाताल के साथ अकेला भी आके मिला है मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इनके घर में कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए अगर आप त्रिप्रासा को प्यार करता है ये भी हमारा त्रिप्रासा है जो हो गया है ये हमारा त्रिप्रासा है इसके घर में कोई अटैक नहीं होना चाहिए कि आज इससे मेरा बात भी हुआ था 2 दिन पहले सॉरी बोलने आया सॉरी बोलने का कोई दरकार नहीं गोल्डन आपने अगर मुझे कुछ नहीं बोला है कुछ नहीं किया आपका दिल में त्रिप्रासा के लिए प्यार है तो बुबाग्रा को बोलने का सॉरी बोलने का कोई दरकार नहीं है 2022 आ रहा है हम लोग को आगे बढ़ना है एक संग सबसे अच्छा होकर हंसन होकर वो अपना जगह में है मैं अपने जगह में हूँ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ आओ या वहाँ जाओ उनको जो करना है करने दीजिए लेकिन इनके घर में अटैक नहीं होना चाहिए हम लोग प्यार से आगे बढ़ना चाहता है मैं ग्रेटर त्रिप्रासा चाहता हूँ उनका कुछ और डिमांड हो सकता है लेकिन मैं अपने लाइन में चलता हूँ और हमारा जो भी त्रिप्रासा है जो भी बुबाग्रा है उसके ऊपर अत्याचार अटैक नहीं होना चाहिए अगर हम लोग ने प्यार से हम आगे बढ़े तो शांति से हम लोग का अचीवमेंट होगा अगर हम लोग एक संग झगड़ा करते रहेंगे तो दफा का नुकसान होगा मैं आप सबको फिर से बोलना चाहता हूँ गोल्डन जमातिया मुझसे आज अगरतला में मिलने आया है